زلزله قومی 7.1 بو مزناهی زلزله پشبرک آلمانیا و برزیلیای لسر روزنامه خبر ترکیه وسا دای بیستن گوتن لوی درید فوتبال ده قدیای گوتی کوپای جهان یا سال 2014 ده مگلک پشبرکانی سرکران لبل دما دسپیک ده دسپیکا کوپای جهان ده وج براکی خو محمد بپرسیانا و گوتو بونا و پشبرکک وسا بیلیستن من بگوتانا خونرش کک بلا و بسرکران Hummels de orada. İyi noktaya şurada gol! Almanya golü buldu Müller. Toni Kroos. Derin top ceza alanı gol pozisyonu. Klose atamadı. Ve attı. Klose attı. 2 oldu. Mesut'a gelişiyor atak. Philipp Lahm ceza alanı. Şut pozisyonu ve 3. gol. 3. gol Almanya. 3-0'ı yakalıyor Toni Kroos. Kimin aklına gelir ne olursa Neymar olsun olmasın. Bu arada 4. gol şansı ve o şansı buldular ve attılar. 4-0 yok böyle bir maç. 26. dakika. Ve bir de 5. gol arayışı. Ceza alanına Kedira sokuldu. Mesut Kedira 5-0. 5-0. Almanya 5-0 yaptı. Şampiyon adaylarından Brezilya. Yarı finalde kaybetmek üzere sevgili seyirciler. Kedira, Lahm ortaya ve 6. gol. 6. gol geldi. İçeriye doğru iyi pas. Çaprazda vuruş ve mükemmel bir gol. Şüle olağanüstü bir gol. 0-7. Neuer bu kez tereddüt ettik. Neuer yerinde değil. Oscar. Brezilya gol şansını değerlendirdi. 90. dakika. Brezilya için yolun sonu Almanya finalde. خدای مروش بوبلات و طوفان اوسا بپارزه باشه ترکیه سال 2014 داد کوپای جهانی دن نلیست خدای نکه کو ام آلمانیا ایرا با هاتانا پیشبری هفدو و چو عاقبت با هاتانا سری من نها اف پرس کتیه شیم روزنامه‌گر و کی تیزانی پرس گله کی تین شیوان اگر آلمانیا 7 گل آویت به برزیلیای و چی بانیا سری ترکیه گلو جانا خواده ایش ناتینه سره مرو دوی مروش ایشه خواده نپرسه ام نچون ترکیه ام گاز وقت ترکیه ام نچون کوپای جهانی حیا روجایی رو مگازنه خوش نیما ترکیه دکر نما ما اف دی مگو خواده کر کو ام نچونه براستی جی مروش ایشه خواده جانا نپرسه